Odlična tekma, sicer sem jo gledal prvi polčas iz klopi, videl sem dobre in slabe stvari, zato moramo delati trdo na treningu, da poboljšamo še te slabe stvari. Rad bi se zahvalil Žanu Zaletelo za prekrasno podajo, ki me je pripeljala do prvega gola v celjskem klubu. Pa mislim da je bila dosta tvrda utakmica s obje strane. Igrali smo protiv protivnika koji igraju agresivno i koji su imali dosta kvalitetnih igrača, ali mislim da smo mi isto bili na visokom nivou i da smo prvo poluvreme odigrali dobro. Imali smo neke šanse koje nismo iskoristili, ali drugo poluvreme smo otvorili bolje, dobili smo te 11-terce koje smo iskoristili i mislim da je cilj ostvaren, da smo dobili utakmicu, da je to bio cilj. Što se tiče penala, dogovorio sam se sa Boletom da šutamo penal i jednostavno odabrao sam stranu, golman je otišao na drugu i to je to. Pa evo, jedna vrlo teška utakmica protiv ruskog Himkija. Oni su agresivna ekipa, bili su jako dobri, ali mi smo bili bolji, bili smo agresivniji, bilo je dosta faula s obje strane. Na kraju naš cilj je ostvaren, pobijedili smo tu utakmicu bez jedne ozljede, to je najbitnije i to je to. Što se tiče mog penala, iskreno ne znam da li je bio penal, ali to me iskreno ne zanima. Bitno je da sam zabio gol in to je to. Ja, tekma je bila res zelo dinamična in tudi z veliko priložnosti. Igrali smo z dobrim nasprotnikom iz ruske prve lige, tako da je bil za nas res en dober test. Mislim, da smo posebej v prvem polčasu igrali zelo dobro, si ustvarjali priložnosti, potem v drugem polčasu pa priložnosti tako na eni kot na drugi strani. Mi smo zabili 3 zadetke, tako da mislim, da zasluženo zmagali. Bile so tudi, 14 metrovke. Eno sem uspel tudi samo braniti, nekako sem probal ga čakati do konca in pač uganil tudi stran, tako da na srečo obranil in pomagal ekipi. Vsi so izkoristili ponujene igralne minute, ne glede na to, koliko časa so bili na igrišču. Vsak izmed njih je k ekipnemu uspehu dodal svoj delež, kar me kot trenerja izjemno veseli. Čaka nas še veliko dela, a smo že danes videli obrise nekaterih dobrih stvari, ki pa jih moramo ponavljati iz treninga v trening in iz tekme v tekmo. Zaenkrat je vreme lepo. V tem obdobju je velika razlika med pogoji, ki vladajo pri nas doma v Sloveniji, in temi, ki jih imamo z ekipo na voljo tukaj v Turčiji. Upam, da nam bo vreme služilo tudi v nadaljevanju priprav.